Ela kwindlandlamuxa hi ntalo. Bunangani mahungu tidyondzo vunyanyuri yingisela Chivirika Radio kaya la vutomi kaya la vutomi Chivirika Radio kaya la vutomi Chivirika Radio Chivirika Radio. Hi, ladies and gentlemen, definitely Kaya Ravutomi, Kaya Ravutomi, Chivirika Radio! Ladies and gentlemen, my name is Zunisani, your host, Mr. Longa here. This Chivirika Radio, your favorite, your number one radio, Chivirika Radio, Kaya Ravutomi. I'm not alone today, I'm going with my co-host today. His name is Mr. KM. Pam 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 pam. Hey! Say, please show Tanvan Wine. Namshawata ban ba Mr. Longa Queen. It's beautiful. So we welcome you, sir. Welcome you today. What didn't kahle kunguman hintal what after? Mina KM Intalo ni co-host kwala ka podcast ya ina ya Chivirika Radio station. So today we're gonna be talking about courtship. We're gonna be talking in relationships. So there are a lot of experts that will be talking about touching akatona the relationship. But today we're gonna be talking about courtships. So this will be a series where we'll be having a lot of guests. They will be sharing their knowledge and understanding concerning courtships. I don't really know. I don't really have an idea. But if I were to talk, I would speak my mind. But Google says courtship refers to the period where two people are getting to know each other with the intention of possibly marrying. It's a time for building a relationship, understanding each other's value, and determining compatibility. Yeah, So number one, getting to know each other, building emotional connection, assessing compatibility, establishing communication and trust. So I don't really know courtship in I don't know if you have an idea, sir. I just think maybe ko ba ban lava ka ku jolin mara ba pfumelelana ku sweswi hi le ka courtship hi ku i va yi ka yi lava ku ta twisisa munhu wa wena ku antswa Okay. before mi ya ka swa vukati All right. hi ku a ni nga jola na munhu mara i nga ri ku ka tiplan ta ku i nga n'wi teka Okay. Okay. se loko manje mi ri ka courtship ni pfumela ku i munhu loyi i nga twana na yena i vona ti-qualities to karhi i swi vona ku hi la ku n'wi ndla nsati mara eyiwani danyana xinkarhana xintsongo so maybe mi tlhela mi dyondzananyana ku ya mahlweni. So courtship hi loko i ta va i vonini kumbe i process yo vona. Courtship hi loko se i fike i tsavula wun'we loyi i twaka onge wa fita ku a nga va nsati mara hi ku a na a wa ka n'wini wa ni da ku lava ku ta n'wi dyondza nyana ku ya mahlweni. So you mean vele before courtship u rhangi vona everything loyi na tsavula loyi ni teka yena xikarhi ka lavo tala ni lava ku ni plana rendzo hi kota ku dyondzana hi famba swin'we hi kha hi ya le ni nga na ku pfumela ku possibly hi ta cata swin'we. A marriage ni pfumela ku vanhu lava va loko i nga se cata kumbe i nga ri ka courtship Yeah. ivi i va na munhu wa vumbirhi a hi swi vuli ku cheat-a hi swi vula ku lavisisa wa kahle hi va wa ha lava wa kahle ku nghena na hi ka courtship. Okay. Loko ri ka courtship hi la yi va ku i ka yi n'wi hlela ku a ni nge swi koti ku hanya na munhu loyi hi mhaka leswi se mi dyondzisana loko a ome nhloko i n'wi sukela loko a pfumela ku cinca mi fika ka marriage Okay. hi laha courtship yi. All right. So loko munhu a kha a lava ku ringeta ku nghena ka courtship i cheka munhu a ti chekela munhu wa yena loko swa pfumeriwa ka courtship these are the topics that we'll be talking this topic hi la ku yi ndlandlamuxa hi ntalo. Yeah. Munhu wa pfumeleriwa ku huma le ka courtship ende loko a huma
swi va swi tive hi va mani loko ze hi ku this is courtship ku fane ku va ku nghenele vanhu vangani ku tiva about the relationship because na swi tiva ku mina ni nga rhandzana na munhu ivi then ni famba na yena somewhere a tiva hi vanghana va mina but loko ze courtship ku va ku nghenele va mani ku va ku nghenele tindhuna tindhavezitha vatswari vafundhisi so do they get to know loko se hi nema courtship kumbe it's up to us ku hi endlisa ku yini na so these are some of the things that we'll be talking about and we'll be having a lot of guests that will be talking in details so aho ringeta ku la ku browser through but we'll be talking in details so you have to stay tuned to get to know and understand more information about this courtship ku ya hi tindhawu to hambanahambana kumbe ti-religion timbirhi tinharhu Yeah. leti ti kombaka ti ri tona leti hi nge ti kuma ku hi ri kusuhanisuhani ngopfu na tona Yeah. Leswo leswo. definitely so we love you so much and this is Chivirika Radio so we love you we can't wait to see you hi vulavula hi ntalo when we're having our first guest hi vulavula aka panele hi twa ku yini hi yini hi beleni mavoko kwalaho po Chivirika Radio stay tuned we love you Salute. Peace.